En esta gala, Carlos Casares, esta é representación da xente do redor, porque Carlos é dos nosos. Así que, que vos parece se lle mandamos un biquiño dende aquí ao noso querido Avelino? Claro que sí. Que te parece? De parte de Carlos, veña, dalle. Un abrazo, un biquiño forte, ánimo, que necesitamos un capitán forte que comande a nosa nave. Sin ti non somos nada. Efectivamente. Aí está, o capitán sempre para arriba. O capitán e chamán, total, tes que corar. Exactamente. Paco, liches moi ben en representación de todo. Penso haber metido pouco a pata. Nada. Entón, é por ti, para darche moitos ánimos e pa diante sempre. Nunca, ni un solo paso para atrás. Nin para coller impulso. Nin pa coller impulso. Bueno, Avelino, que saiu todo moi ben, que estivemos super inspirados tamén por ti. Xa sabes que tiñamos Moi presente, sí. moi presente no pensamento en todo momento. E bueno, un biquiño dos 4, para que te millores moi pronto, cariño. Un bico moi grande. Forza, Ánimo. Nico,